No niin, tervetuloa tähän tiedotustilaisuuteen. Tässä meillä on Suomen ulkoministeri Timo Soini ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov. Ja he esittävät ensin aloituspuheenvuoron, jonka jälkeen teillä on mahdollisuus muutamaan kysymykseen. Eli ulkoministeri Timo Soini, olkaa hyvä. Kiitoksia ja kollega Lavrov, hyvät tiedotusvälineiden edustajat. Meillä oli erittäin hyvä tapaaminen ja asiapitoinen, kuten pari viikkoa sitten myös New Yorkissa, ja keskustelemme tänään kahdenvälisistä asioista ja myöskin tilanteesta erityisesti Ukrainassa ja Syyriassa. Спасибо большое уважаемому министру Лаврову. Мы действительно сегодня провели очень хорошую, очень деловую встречу, так же, как и в последний раз на прошлой неделе в Нью-Йорке. Так же, как и тогда, мы сегодня обсуждали или провели длительное обсуждение и двухсторонних вопросов между нашими странами, а также мы обсуждали ситуацию в Украине и в Сирии. Totesimme ministerin kanssa myös kahdenvälisten suhteidemme olevan kunnossa ja yhteistyön moninaista. Vaativasta kansainvälisestä tilanteesta huolimatta yhteistyörakenteet, kuten hallitusvälinen talouskomissio, tekevät työtään ja viranomaisten välisen yhteistyön on oltava toimivaa. Мы вместе с министром Лавровым отметили, что наши двухсторонние отношения развиваются благополучно. Мы сотрудничаем в очень широком спектре направлений. Несмотря на сложную международную ситуацию, наши структуры сотрудничества, например, межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, они работают, продолжают работать, и вообще сотрудничество между органами власти должно иметь очень такой функциональный характер. Vaikean taloustilanteen johdosta kauppamme on laskenut ja investointivauhti on hiipunut, mutta silti monille suomalaisyrityksille Venäjä on erittäin tärkeä markkina ja toivomme, että kauppa kehittyy tulevaisuudessa suotuisammin. Teemme jatkuvasti yhteistyötä ja pyrimme parantamaan maidemme välistä kauppavaihtoa, joka hyödyttää meitä molempia. Из-за сложной экономической ситуации торговый оборот между нашими странами сократился, темпы инвестиций тоже замедлились. Но, тем не менее, для многих финских компаний Россия остается очень важным рынком, и мы очень надеемся, что в дальнейшем развитие получит более благополучные темпы. Мы постоянно принимаем меры, работаем на благо развития наших взаимоотношений и на благо развития наших торговых отношений. Venäläiset ovat tärkeä matkailijaryhmä Suomessa ja toivotamme heidät tervetulleeksi. Suomella on jo 22 viisumikeskusta eri puolilla Venäjää ja tämä viisuminanto jatkuu normaalisti ja haluamme palvella hyvin. Erityisesti haluan kiittää myös hyvästä rajayhteistyöstä. Se toimii erinomaisesti ja siihen minulla oli hyvä mahdollisuus tutustua käytännössä muutama viikko sitten Imatralla. Российские туристы – это очень важная группа туристов для Финляндии, и мы всегда их радостно приветствуем и их ждем. Финляндия уже имеет 22 визовых центра в разных регионах России. Выдача виз продолжается в нормальном режиме, и мы хотим обслуживать всех на высоком уровне. Особую благодарность я хочу выразить за очень хорошее сотрудничество в области пограничных вопросов, пересечения границы. Я имел лично возможность ознакомиться с этими делами некоторое время тому назад в городе Иматра, Финляндии. Ja aivan lopuksi haluan myös todeta, että alueellinen yhteistyö esimerkiksi täällä Barentsin alueella täydentää hyvin kansainvälistä toimintaa ja meillä on erittäin hyvä yhteistyö
tässä asiassa ja nyt tavallaan puheenjohtajuuskapula sitten siirtyy meiltä Venäjälle. On hyvin tärkeää tämä virallinen yhteistyö, mutta myös se, että ihmisten väliset kontaktit lisääntyvät ja sen takia me tulemme myös jatkossa tekemään rajat ylittäviä yhteistyöohjelmia. Региональное сотрудничество, то есть сотрудничество между регионами, особенно здесь в Баренцевом регионе, отлично дополняет нашу двухстороннее сотрудничество, двухсторонние связи, которые у нас тоже осуществляются очень плодотворно и эффективно. И теперь, когда председательство Баренцевого совета будет передано России, это еще будет далее усиливаться наше официальное сотрудничество и возможности этого сотрудничества. И поэтому мы тоже вкладываем усилия для того, чтобы развивать программы трансграничного сотрудничества. Сергей, ole hyvä. Пожалуйста, Сергей. Большое спасибо, Тима. Paljon kiitoksia, Timo. Уважаемый господин министр, дамы и господа, прежде всего хочу поблагодарить моего коллегу за гостеприимство в этом прекрасном уголке Финляндии. Arvoisa herra ministeri, hyvät naiset ja herrat, ensinnäkin minä haluaisin kiittää kollegani vieraanvaraisuudesta tässä Suomen mainiossa kolkassa. Это уже наша вторая встреча за фактически 2 недели. Мы встречались в Нью-Йорке на полях 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Se on jo toinen meidän tapaamisemme 2 viikon sisällä. Me olemme tavanneet YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Я весьма признателен нашим финским хозяевам за возможность провести полноценные двусторонние переговоры здесь, на полях министерской встречи Совета Баренцева-Евроарктического региона, председательство в котором сегодня от Финляндии переходит к Российской Федерации. Ja minä olen erittäin kiitollinen suomalaiselle ystäville siitä, että meillä on mahdollisuus käydä täysmittaiset neuvottelut täällä Barentsin neuvoston kokouksen yhteydessä, jonka puitteissa puheenjohtajuus tässä kansainvälisessä järjestössä siirtyy Suomesta Venäjälle. Кстати, весьма символично, что председательство в Баренцевом региональном совете сегодня же переходит от Архангельской области к финской провинции Кайнuu. On merkityksellistä, että tänään puheenjohtajuus Barentsin alueiden neuvostossa siirtyy Venäjän Arkangelin alueelta Kainuulle. Ситуация, как сказал мой коллега, в Европе и в мире не самая простая, но тем не менее мы опираемся на взаимную политическую волю наших президентов и опираемся на очень прочный фундамент нашего добрососедства и сотрудничества. Kuten kollegani mainitsi, tilanne maailmassa ja Euroopassa ei ole helppo, mutta me pohjaudumme erittäin vankan pohjaan. Niin kuin meidän presidentit totesivat, olemme pohjautumassa Venäjän ja Suomen välisen hyvän naapuruuden suhteiden ja yhteistyön pohjalle. Наши президенты встречались летом, несколько раз разговаривали по телефону, подтвердили настрой на то, чтобы не дать внешней конъюнктуре негативно повлиять на отношения между нашими странами во всех областях, прежде всего в торгово-экономической сфере. Meidän presidentit ovat tavanneet kesällä muutaman kerran, ovat keskustelleet puhelimitse ja olivat samaa mieltä siitä, että me emme saa antaa ulkoisille tekijöille vaikuttaa kielteisesti meidän välisen suhteisiin ja yhteistyöhön, ensisijaisesti taloudellisella alalla. За последние десятилетия нашими странами было многое достигнуто в торговле, в инвестиционной сфере, в экономике в целом. В этом году, однако, мы отмечаем в основном отрицательные антирекорды. Vuosien aikana meidän maitamme välillä on tehty aika paljon. On hyvin merkittäviä saavutuksia taloudessa, investointiyhteistyössä, kaupassa. Mutta tänä vuonna me merkitsemme pääasiassa negatiivisia ennakoja. По сравнению с январем-июлем прошлого года
за первые 7 месяцев нынешнего товарооборот упал на 43%. Tämän vuoden 7 kuukauden aikana kauppavaihto on supistunut 43%. Безусловно, сказываются в известной степени объективные экономические обстоятельства, замедление темпов роста и в России, и в Финляндии, динамика курса валют, изменение спроса на основные товары в структуре товарооборота. Tietysti tähän vaikuttavat objektiiviset tekijät, taloudellisen kehityksen hiipuminen, valuuttakurssit ja kysyntäsuhdanteen muuttuminen. Однако очевидно, что существенное влияние оказывают и такие искусственные факторы, как введенная Евросоюзом политика санкций, наши вынужденные ответные меры, ну и в целом общее состояние политических отношений между Россией и Евросоюзом. Mutta on selvää, että tähän vaikuttavat myöskin sellaiset asiat, kuten Euroopan unionin Venäjän vastaiset pakotteet ja Venäjän vastatoimenpiteet ja yleensä Venäjän ja Euroopan unionin väliset suhteet, niiden ilmasto. Особенно печально, что страдают и контакты между людьми, которые всегда были одной из основ нашего взаимодействия. Страдает туризм, количество пересечений границы вот за эти месяцы сократилось на треть. Ja on hyvin valitettava, että kärsivät ihmisten väliset kontaktit, matkailu supistuu. 7 kuukauden aikana venäläisten matkailijoiden lukumäärä on supistunut noin 1/3. Тем не менее, стабильная ситуация, более стабильная ситуация в сфере инвестиций, продолжаются инвестиционные программы энергоконцерна «Фортума», Российская объединенная судостроительная корпорация работает с финскими партнерами, строя суда ледового класса. И мы, конечно, отметили принятое правительством Финляндии решение о продолжении реализации проекта строительства атомной электростанции с участием Росатома. Investointialalla asiat ovat ehkä paremmalla tolalla. Fortumin investointiohjelmat jatkuvat. Venäjän laivan rakentamiskorporaatio edelleenkin kehittää yhteistyötä suomalaisen yhteistyökumppaneiden kanssa, jonka tarkoituksena on rakentaa jäämuurtaja ja jääolosuhteissa käytettäviä laivoja. Me olemme tyytyväisyydellä todenneet myöskin Suomen hallituksen päätöstä jatkamaan hankkeetta, jonka tarkoituksena on ydinvoimalan rakentaminen, hankkeetta, johon osallistui myöskin Venäjän Rosatom-yhtiö. Рассчитываем, что возобновляющая свое действие российско-финляндская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, об этом мы сегодня договорились и признательны, что с финской стороны назначен сопредседатель, поможет исправлять эти негативные тенденции. Me toivomme, että Venäjän ja Suomen hallitusten välisten talouskomission toiminnan uudelleen aloitaminen, me olemme tänään keskustelleet ja sovineet siitä. Olemme kiitollisia Suomen osapuolelle myöskin siitä, että talouskomission puheenjohtaja Suomen puolelta on nimitetty. Me toivomme, että talouskomissio edes auttaa негативisten трендien ylittämisen. Мы обменялись мнениями по международным делам, помимо сотрудничества на севере, в том числе в рамках Совета Баренцева Евроарктического региона, обсудили такие горячие темы, как сирийский кризис в контексте общечеловеческой задачи борьбы с терроризмом во всех его проявлениях и необходимость выполнения в полном объеме Минских соглашений по урегулированию внутриукраинского кризиса. Me olemme keskustelleet tänään myöskin kansainvälisistä asioista ja paitsi
siitä, että on vaihdettu mielipiteitä arktisesta yhteistyöstä ja Barentsin alueen yhteistyöstä. Me keskustelemme tällaisista polttavista ja ajankohtaisista asioista, kuten Syyrian kriisistä ja taistelusta terrorismia vastaan kaikessa sen ilmiöissä. Sekä myöskin olemme koskettaneet siitä, miten tärkeää on noudata Minskin sopimuksia ja saada edistystä Украинassa. В заключение хочу еще раз подчеркнуть важное значение, которое мы придаем продолжению и углублению добрососедских отношений с Финляндией. Lopuksi minä haluaisin vielä kerran korostaa, että me arvostamme erittäin korkeasti hyvän naapuruuden suhteiden kehittämistä Suomen kanssa. Важность обоюдных усилий в этом направлении обусловлена заинтересованностью российских и финских регионов, бизнеса, простых людей в контактах и совместных проектах, просто в хороших отношениях. Ja on erittäin tärkeää, että yhteiset ponnistukset tällä suuntauksella jatketaan, koska sekä maitamme alueet, elinkeinoelämät ja tavalliset ihmiset ovat kiinnostuneet, että meidän välillä on yhteistyötä ja on hyvää suhteita. Благодаря такому взаимному уважению, взаимной тяге к контактам, к сотрудничеству, российско-финляндская государственная граница сегодня во многом, по сути, образцовый пример взаимовыгодного взаимодействия. Venäjän ja Suomen välinen raja on esimerkki hyvästä ja molemmille puolille hyödyllisestä yhteistyöstä juuri siksi, että meillä molemmilta puolilta on kiinnostusta tähän. Финские друзья нам сказали, что у вас есть хорошая поговорка: сын учится у отца, а сосед у соседа. Suomalaiset ystävämme sanoivat meille, että teillä on hyvä sananlasku, että poika oppi isältä ja naapuri naapurilta. И вся наша история, которая богата обменом опытом, богата взаимной поддержкой, доказывает правильность именно такой линии в наших отношениях. Россия будет этому строго следовать. Ja meidän suhteitamme historia, suhteiden kehittämisen kokemus osoittaa, että se on erittäin oikea lähestymistapa ja Venäjä omalta puolelta tulee noudattamaan tätä viisautta johdonmukaisesti. Спасибо. Kiitos. Kiitoksia ministerit. Meillä on nyt aikaa muutamalle kysymykselle ja pyydän, että esitätte nimenne ja edustamanne tiedotusvälineen nimen. Ja ensimmäinen kysymys menisi Veronika Vishnukovalle Interfaxille. Да, пожалуйста, есть время для нескольких вопросов. Прошу вас представиться, а также сказать, какое средство массовой информации вы представляете. Вероника Вишнякова, Интерфакс. Сегодня Анкара высказывает, у меня, собственно, вопрос к Сергею Лаврову. Анкара высказывает беспокойность тем, что Россия поставляет оружие сирийским курдам. Действительно ли это так? И действительно ли мы поставляем это оружие? Насколько наши пояснения по этому вопросу устраивают турецкую сторону? И кроме того, была информация о том, что послы России и США в Турции были вызваны в МИД страны по соответствующим вопросам за разъяснением. Могли бы подтвердить эту информацию и как-то ее прокомментировать? Kysymys Interfax-uutistoimistolta ministeri Lavrovelle siitä, että Turkin hallitus esittää huolestuneisuutta sen yhteydessä, että Venäjä muka on toimittamassa aseita Turkin kurdeille. Pitääkö se paikansa ja miten on mahdollista kommentoida tätä asiaa? Ja pienellä lisäkkeenä on se, että on tullut julki sellainen tieto, että Venäjän ja Yhdysvaltojen suurlähettiläät oli kutsuttu Ankarassa puhutteluun juuri tästä asiasta. Pitääkö se paikansa ja jos pitää, niin tuskin mikä voisi olla kommentti?
Мы в контексте борьбы с терроризмом, в контексте укрепления обороноспособности стран региона в противостоянии ИГИЛ и прочим подобным группировкам оказываем военно-техническое содействие суверенным правительствам, в частности правительствам Ирака и Сирии. Taistelussa terrorismia vastaan, IGILiä vastaan, me harjoitamme yhteistyötä muun muassa sotilasteknisellä alalla suvereenin hallitusten kanssa, muun muassa Syyrian ja Irakin hallitusten kanssa. Я не знаю о вызове нашего и американского послов в турецкое министерство иностранных дел. Видимо, это произошло, пока мы были в самолете. Но в том, что касается Ирака, например, мы неоднократно говорили, что в тех случаях, когда для взаимодействия центрального правительства Ирака и правительства иракского Курдистана необходимо подкрепить их усилия в борьбе с терроризмом, мы это делаем с согласия иракского правительства. Minä en ole tietoinen siitä, että Venäjän ja Yhdysvaltojen suurlähettiläät olisivat kutsuttu Turkin ulkoasiainministeriön keskustelua varten. Mahdollisesti se tieto tuli silloin, kun me olemme lentokoneessa. Mutta voin sanoa, että kun kyseessä on Irak ja on välttämätöntä tukea Irakin hallituksen ja Irakin Kurdistanin välistä yhteistyötä terrorismia vastaan, me teemme sen Irakin hallituksen suostumuksella. Из согласия и через центральное правительство Ирака. Irakin hallituksen suostumuksella ja Irakin hallituksen kautta. И вот все эти развития событий говорят только об одном, что нужно всем, кто борется с терроризмом, собираться вместе и координировать свои шаги. Kaikki nämä tapahtumat ovat osoitus siitä, että kaikkien niiden, jotka vastustavat terrorismia, pitäisi tavata, koota yhteen ja koordinoida toimenpiteitä. Наше Министерство обороны уже неоднократно приглашало все заинтересованные в этом страны подключиться к деятельности информационного центра, который был образован в Багдаде с участием представителей военных Ирака, Ирана, Сирии и Российской Федерации. Это предложение остается в силе. Venäjän ulkoministeriö on jo muutama kerta ehdottanut ja kutsunut kaikkia kiinnostuneita tahoja osallistumaan Bagdadissa perustetun informaation keskuksen toimintaan. Keskuksen, jonka ovat perustaneet Irakin, Iranin, Syyrian ja Venäjän sotilasviranomaiset. Возможны другие формы координации и взаимодействия, в том числе в других точках региона, а также по двусторонней линии. Tämä ehdotus on edelleenkin voimassa ja muutkin koordinaatiomahdollisuudet alueella ovat mahdollisia, muun muassa kahden välisellä tasolla. В частности, о контактах по линии военных ведомств договаривались президенты Путин и Эрдоган, и такие контакты в настоящее время осуществляются. Kontakteista sotilasviranomaisten välillä ovat sovineet myöskin presidentit Putin ja Erdogan, ja tällaisia kontakteja nyt on. Kiitos. Sitten kysymys täältä eturivistä. Heikki Heiskanen, Finska Teleradio-kompania, Yleisradio. Вопрос министру иностранных дел России. Сергей Викторович, у нас сейчас в Европейском Союзе много говорят о кризисе, потому что так много беженцев приедут в Европу. Россия, близкая страна-союзница Сирии. Россия могла бы помогать Европу и взять беженцев из Сирии, как вы думаете? Yleisradion kysymys ministeri Lavroville. Nyt Euroopan unionissa hyvin paljon keskustellaan pakolaiskriisistä. Venäjä on hyvin läheinen liittolainen Syyrialle
Ja mitä mieltä ministeri Lavrov on siitä, voisiko Venäjä edes auttaa ja ottaa Syyrian pakolaisia? Ну, в отношении кризиса с беженцами напомню, что основную часть, львиную долю этих людей приняли на себя страны региона. Это прежде всего Турция, Иордания, Ливан, где количество беженцев из Сирии исчисляется миллионами. Mitä koskee pakolaisia, haluaisin muistuttaa, että suurin osa heistä ovat ottaneet vastaan alueen valtiot. Turkki, Jordania, Livan, jotka ovat majoituneet miljoonia pakolaisia Syyriasta. И Россия в числе других государств оказывает помощь этим странам в том, чтобы они могли более эффективно справляться с этими потоками беженцев. Мы предоставляли и прямую финансовую помощь, в частности Ливану и Иордании, и направляли гуманитарные грузы через Всемирную продовольственную программу и напрямую по линии нашего Министерства по чрезвычайным ситуациям. Venäjä on auttanut alueen valtioita, että he paremmin pystyisivät hoitamaan tätä pakolaistilannetta. Me olemme suorittaneet suoraa finanssiapua varsinkin Jordanialle ja Livanille. Sekä olemme toimittaneet myöskin humanitaarista apua sekä kansainvälisen järjestön kautta että myöskin Venäjän hätäministeriön kautta. Нынешняя волна беженцев, которые в основном идут в Европу, она, по нашей оценке, все-таки имеет другое происхождение, нежели сирийский кризис. Nykyinen pakolaisaalto, joka on koskettanut Eurooppaa, meidän arvioinnin mukaan on vähän toista laatua kuin nämä pakolaiset Syyriasta. Все проблемы в этом регионе, будь то беженцы, будь то угроза терроризма, все это связано с тем, что разрушаются государства. Kaikki ongelmat tällä alueella, Lähi-idän alueella, pakolaiset, terrorismi, liittyvät siihen, että kansalliset valtiot raunioitetaan. Когда в нарушении всех мыслимых норм международного права была жестоко разрушена Ливия, эта страна превратилась на длительное время в такую черную дыру, откуда текли в разные стороны, в основном в другие страны Севера Африки, но и на юг Африки, потоки оружия, боевиков-террористов и прочие нелегальные вещи, оружия. В общем, черная контрабанда была всего и вся. Ja kun suoraan kansainvälistä oikeutta vastaan erittäin brutaalisesti oli raunioitettu Libyan valtio, tämä maa on muuttunut oikeaksi mustaksi aukoksi, jonka kautta kaikkea salakuljetusta salakuljetetaan ihmisiä, aseita, lähetetään taistelijoita ja terroristeja muiden valtioiden alueille sekä Afrikassa että myöskin pohjoisessa. И в этой ситуации предприимчивые жулики создали преступный бизнес, предлагая за деньги увозить людей из различных районов Африки в Европейский Союз. Ja tässä sekavassa tilanteessa ihmiset ovat perustaneet liiketoimintaa, laitonta liiketoimintaa, ehdottamalla, että ihmisiä salakuljetetaan Euroopan unionin alueella Afrikasta ja muiden alueen valtioiden osalta. Да, там есть и сирийцы, но есть и много ливийцев, йеменцев, эфиопов, представителей других стран этого региона. Но главное, чем пользуются вот эти вот преступники, это созданная в Ливии абсолютно
ничье пространство, в котором очень легко tворить беззаконие. Kyllä siellä on syyrialaisia, mutta on myöskin hyvin paljon muiden valtioiden edustajia. On ihmiset, jotka ovat lähteneet Etiopiasta, Irakista, muista paikoista. Ja tärkein asia, jota kaikki ne rikolliset käyttävät hyväkseen, on se, että Libyassa on erittäin laaja vallan ja järjestyksen tyhjiö. Мы понимаем сложности, с которыми столкнулись страны Евросоюза, пошли навстречу и согласовали резолюцию Совета Безопасности, которая позволит предпринять меры с тем, чтобы положить этому преступному бизнесу конец, чтобы позаботиться о людях, которые попадают в эту ловушку, и чтобы, конечно же, виновных в организации этого преступного бизнеса привлечь к ответственности. Me ymmärrämme tilanteen, me olemme edes auttaneet, että YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyisi päätöslauselman, joka antaa mahdollisuuden taistella tätä rikollista toimintaa vastaan, saada salakuljettajat vastuuseen ja auttaa ihmisiä, jotka ovat joutuneet salakuljettajien uhreiksi. Что касается вопроса о том, почему бы России не взять к себе часть этих беженцев, то здесь, собственно, нужно руководствоваться международным правом, которое гласит, что беженцы сами выбирают, куда они хотят идти, чтобы спасаться от той или иной беды. Mitä koskee kysymystä siitä, voisiko Venäjä ottaa vastaan osa niistä pakolaisista, täytyy ottaa huomioon kansainvälistä oikeutta, jota määrä, että pakolaiset itse päättävät, minne he lähtevät. Tarkoituksena saada hyvät olosuhteet ja päästä pois hätäalueesta. По статистике, как я понимаю, где-то порядка до 700 тысяч человек сейчас оказались в Европе вот через этот канал. Ymmärtääkseni tilastojen mukaan Euroopassa on nyt melkein 700 000 ihmistä, joka on tullut tämän kanavan kautta. В прошлом году мы за несколько месяцев получили 1 100 000 беженцев с Украины в Российской Федерации. Они выбрали Россию, и мы заботимся о них в соответствии с нашими обязательствами по международному праву. Viime vuonna me olemme ottaneet vastaan 1 100 000 ukrainalaista pakolaista. He ovat valinneet Venäjä turvapaikaksi ja me kansainvälisen oikeuden ja meidän velvollisuuksien mukaan autamme heitä, hoidamme siitä, että heillä on mahdollisuus turvallisen elämään. Мы справляемся с этой проблемой, потому что это люди из братской для нас страны. Me hoidamme tätä asiaa menestyksellisesti. Meille se on tärkeää, koska nämä ihmiset ovat lähtöisin meille läheisestä veljesmaasta. И надеемся, что в Евросоюзе тоже будут выработаны общеприемлемые подходы, которые будут соответствовать обязательствам стран Евросоюза по международным конвенциям о беженцах и которые будут отвечать интересам этих людей и, конечно же, пользоваться поддержкой стран ЕС. Ja toivomme, että Euroopan unionissakin kehitetään päätöksiä, jotka ovat sopusoinnussa Euroopan unionin jäsenmaiden velvollisuuksien kanssa kansainvälisen sopimusten puitteissa ja tulevat nauttimaan sekä ihmisten tukea, pakolaisten tukea ja jotka Euroopan unionin maat pystyvät hyväksymään. Kiitoksia paljon. Valitettavasti tilanne on se, että joudutaan päättämään tämä tilaisuus ajanpuutteen vuoksi, että me joudutaan siirtymään illalliselle. Kiitoksia paljon. Спасибо большое. К сожалению, у нас больше нет времени для больших вопросов. У нас следующее мероприятие в программе. Спасибо вам большое.